kinabuhi may kapusan kapalaran, kaburot unsan Ginoo siya naglaran. Ang kinabuhi ngan kapalaran ay kasamukan dinhi sa kalibutan, diri dayuday ang kamutangan sa kaurhian mahikakaplagan. Ini nga tanan larang sanggamhanan, si ikaw ug ako upudan nga tanan sa kasamukan sa kalipayan. Ang kinabuhi upudan nga tanan iya kaburot kung diri ta masasaktan sa kakurian at ini kapalaran. Sa langit may katalwasan, ini nga tanan may katapusan, si ikaw ug ako kita nga tanan sa kadayunan mahikakaplagan. Sa tuna may kasamukan, kamakuri diri gud mapupugngan, padayon nga lakat sang kakurian di na mababalhin inin kamutangan. Ini nga tanan larang sang gamhanan, si ikaw ug ako upudan nga tanan sa kasamukan sa kalipayan. Ang kinabuhi upudan nga tanan iya kaburot diri ta masasabtan sa kakurian at ini kapalaran. Sa langit may katalwasan, ini nga tanan may katapusan, si ikaw ug ako kita nga tanan sa kadayunan mahikakaplagan. Ang kinabuhi ngan kapalaran may kasamukan dinhi sa kalibutan, diri dayuday ang kamutangan sa kaurhian mahikakaplagan. Kaburuton san Ginoo siya naglaran.